Pozdrav ljudi, danas ćemo pokazati kako podesite vaš OBS da bi mogli da streamujete ili da snimate video. No svejedno, bilo šta od ta dva da radite, znači to ću vam pokazati. Stavit ću vam link u opisu videa gdje da skinete OBS ako neko slučajno nema skinut. I pokazat ću vam kako da podesite da bi izvukli najbolje moguće od vašeg PC-a i od vašeg interneta. Ja na primjer imam malo više problema sa internetom, ali što se tiče PC-a tu nemam problema. Ovako mi izgleda OBS, kao što vidite trenutno snimam ovo što sad govorim. Pokazat ću vam kako da ga podesite. Znači generalno ovdje nemate šta i ne treba dirate. Stream, ko želi da streama, znači jednostavno izaberete service, izaberete gdje želite da streamate. YouTube, Twitch, Facebook Live, šta god stavite, server ide auto naravno. I ovdje će vam stajati da se konektujete, da prekopirate onaj kod koji dobijete tamo gdje želite da snimate. I to je to u principu za streaming. Ako neko želi nešto da mu objasnim u vezi streama, neko stavi pa ćemo to rešiti. Sad ovako, ovo vam je najbitnije. Znači za streamovanje. Evo vidite moje podešavanje. Znači dosta su loša zato što mi je upload mog interneta poprilično loš. Kako testirate vaš upload? Sad ću i to da vam pokažem. Znači odete na ovako, ukucate internet speed test, pokrenete test brzine, on će vam prvo testirati koliko vam je download speed. Evo, testirate se preuzimanje. Evo, kod mene 20 megabita. Mislim, ok, nije nešto preterano, nije ni sad beda živa. Ali zato upload, znači otpremanje, mi je dosta loše. Znači evo, 3.7, 3.8, 3.6, to i nije baš tako dobro. Znači evo, 3.7, znači katastrofa. To je u stvari moj problem što se tiče streamovanja, zato ni ne streamam nego snimam video po videu, kao sad. Znači, evo, vidjeli ste koji je bio rezultat. Rezultat je bio 3.7, kod mene stoji bitrate 3.500. Znači, ovo vam je najbitnije, to hoću da vam kažem. Stavite na CBR, rate control CBR, i stavite bitrate onako kakav vam je upload. Odradite ovaj test, ako mi izbaci 3.5 stavite ga na 3500, ako mi izbaci 5000 stavite ga na, ako mi izbaci 5.05 izbacite ga na, upišite 5000, ako on stavi 8.5, 8500. Mada u principu, najbolje bi bilo da stavite uvek malo manje, kao na primjer kod mene je 3.7, ja sam stavio 3.500, znači kod vas ako bude 4 stavite 3.800 i tako dalje. Znači uvek malo manje. Interval stavite 2, to mi isto dosta važno. A što se tiče koliko želite da koristite GPU i CPU, to vam je ovdje. Znači što vam je bolji, šta vam je bolje u stvari, ako vam je bolji GPU i vi znate da imate lupan 2060, a CPU vam je, ne znam, Ryzen neki 2500, 2600. Znači stavit ćete very fast ili stavit ćete super fast ili čak ultra fast da više koristi GPU tokom tog vašeg streamovanja nego CPU. Ako vam je pak procesor jači, stavit ćete ovdje manje, znači ići ćete dole na fast, medium, slow, slower. Znači kod mene stoji na very fast, iako mi je i CPU i GPU solidan, ali mislim da je ovo skroz ok podešavanje za ovaj upload koji ja imam. Znači ako imate bolji upload, kao što sam rekao, povećavajte ovdje i dobit ćete bolji kvalitet slike. Sad encoder koristim ovaj njihov od OBS-a, jer na primjer AMD ima jako loše stvari. Ako imate Nvidia, stavite Nvidia jer je prilično dobar, ali to je malo drugačije sa podešavanjem. To morate pogledati za Nvidia. Sad kao što vidite, ovo je moja izlazna rezolucija. Ovo nije moja rezolucija ekrana, ovo je moja izlazna rezolucija zato što mi je loši upload, znači stavit ću manju rezoluciju. Evo kao što vidite ovdje, ovo je moja rezolucija ekrana, ovo je izlazna rezolucija uopšteno za OBS,
i ovo su 60 fps. Znači ovako želite da vam izgleda ako vam je 1920 1080 rezolucija ekrana. Znači ovako treba da izgleda. Obavezno stavite sve ovako kako sam ja uradio. Ako je manja rezolucija, stavite manju rezoluciju i gore i dole i stavite 60 fps i na 36 uzoraka. Znači to vam je za streamovanje. E sad, za snimanje je totalno druga priča. Znači stavite advanced i ovako. Ovdje stavite, kako se zove, recording pad, gdje želite da vam snima, to je totalno nebitno. Stavite da je folder MKV, znači nemojte MP4, možete, nije nikakva greška, bit će malo veći file. I ako dođe do nekog kreša ili nekog nasilnog prekidanja, zapucavanja programa, neće vam snimiti ništa i ako ste snimali, ne znam, video od 3,5 sata. Znači stavite MKV će nastaviti tamo gdje je stao i to je to. Znači audio track, otkačite se prvo i drugo. Prvo vam je desktop, drugo vam je uglavnom mikrofon ako ga imate. I opet encoder isto kao i na prethodnom. Ovdje kao što vidite mi je rezolucija mog monitora. Razlog za to je zato što ne streamujem nego snimam. I želim da ta slika koju ja vidim dok snimam, da ta bude i u videu. Isto CBR, ali ovdje kao što vidite bitrate je 15.000. Znači mnogo bolji kvalitet slike. Znači ovako postavite, ako imate slične kao ja komponente, ako koristite sličan kompjuter, ja ću u opisu staviti sve moje komponente koje imam na kompjuteru, pa vi sami prosudite. Testirajte na netu, pronađite, googlite, sve jedno. Znači stavio sam 15.000, nema potrebe više, može više, ali nema potrebe opterećivati i GPU i CPU. Znači na 15.000 dobit ćete veoma dobar kvalitet slike. Interval ovdje stavite na 0 i ovdje isto stoji very fast. Znači to vam je za snimanje najbitnija stvar. Kao što vidite, nadam se nisam ništa zaboravio. Audio ništa ne dirate, replay buffer ništa. Ovdje, sad ovdje, kao što vidite stavite default desktop audio, znači da vam snima desktop, da vam snima to što se dešava na desktopu. I ovo ne treba. To ja imam dva, mada nema potrebe. I običan audio, to ti je mikrofon, isto, default. Znači u principu ni ovdje ništa ne dirate, ovo sam vam objasnio. Hotkeys, znate šta su hotkeys, to možda postavite kako vi hoćete. To je to što se tiče ovog podešavanja OBS. Znači to vam je cijela priča. Sada samo za one koje još nisu koristili OBS, a žele da snime neki video ili žele da snime igricu koju igraju. Znači ovako ovo je bitno. Scenes, nebitno. To je malo nešto naprednije. Source, znači izvor koji želite da snimite. Kao što vidite ovdje je na plusu dodajete. Ovo su vam izvori. Display capture je vaš display i game capture je igrica koju trenutno budete pokrenuli, koju budete igrali. Znači kao što vidite kod mene po ikonicama, ja sam malo promenuo imena. Po ikonicama vam je igrica i prozor, znači display, u stvari desktop. Ovako palite i gasite to što želite da se vidi tokom snimanja. Znači ako ne želite da se vidi vaš desktop, samo stisnite ovo i isključite ga. Tako isto i za igricu. I to mi je u principu to vezano za snimanje. Ovo ništa ne dirate, to ste podesili već tamo, desktop audio i mikrofon vaš. Sve ostalo je naprednije, ovo što sam vam objasnio do sada je sve najjednostavnije i s ovim slobodno možete početi da radite za početak, mislim da snimate. Toliko od mene. Ako vam je pomoglo, stavite like, ako nije, u svakom slučaju, čujemo se.